Football Titi part zaruk somrukna ngai thavele don ta ila voin September ni som pathum hi footballer lang sar tak tak pian chamania chungzinga chuan Tottenham defender Pedro Porro po in kumsom ni paruk pum ta chi in German player ro puizinga soireng to tur Thomas Muller po in kumsom thum paruk apum ta chi a Fabio Cannavaro Italian legend ro pui Ballon d'Or hial dong tu po hian kumsom nga pahni apum ve ta chi ani Thomas Muller le Pedro Porro hi chu soizui talo mai la Cannavaro bik hi toifel deuh hlekin soizui lokte ang Italian defender ro pui Fabio Cannavaro hi kumsang khazakwa somsari pathum September ni som pathuma piang ania Bagnolia a inzir thin hnui Napolia a inzir le a Napoli hi senior level a bulatan na ani zui bok a in khelain senior level b ka Napoli Parma Inter Milan Juventus Real Madrid le UAE Club Al Ahly tan te akhel mana anram Italia H level a England nuin senior team tan match za chuang dai akhel le bokani in khel achol sam nuin management lamlu chilin club enge mozat akai shruai toa ma se European top 5 league china Udinese chau akai shruai abak chu Chinese club ti te club langsar lo tak tak anil loma China national team po akai shruai to ani Fabio Cannavaro hi Italy national team tana inland tamber.2 ni in Buffon chau tluk lo aneya Italian defender omto zong zinga Italy national team tana match khel tamber ani telbok sangni paruk FIFA World Cup a Italy an champion tum khan team captain ania khamikum khan Ballon d'Or choi moina adong boka FIFA World Player of the Year te FIFA World Cup Silver Ball choi moina te po adonga kum sangni paruka khan choi moina sangin abona sajual le ani hian Spain a league sang ber La Liga a khelma sakber season a Real Madrid korha in La Liga champion no moi a choi ngalani kha Serie A po footballer of the year choi moina te adong man ani hian ain khel chungin Parma tan khan Copa Italia no moi tum ni Super Copa Italiana tum khat UEFA Cup no moi tum khat a choi mana Juventus tan Serie A champion no moi tum ni choi man ma sela match fixing awangin Juventus si hreman nia an champion na hi li sak an ni Real Madrid tan La Liga champion no moi tum ni choin Super Copa de España no moi tum khata choya Italy under 21 team UEFA European under 21 championship a tum ni champion puin Italy senior team FIFA World Cup a tum khata champion puya European championship a tum khat runner up ani pui bok ani UEFA under 21 championship a khan golden player a thanania UEFA European Championship Team of the Tournament ate po lang phakin Serie A Defender of the Year choi moina te choitak angin FIFA World Player of the Year choi moina te Ballon d'Or te FIFA World Cup Silver Ball te adonga FIFA World Cup All-Star Team ate po langin World Soccer Player of the Year choi moina sangni paruka dong boka Serie A Footballer of the Year choi moina sangni paruka dongin hemikum vek hian Serie A Italian Footballer of the Year choi moina adong bokani Chubaka chuan UEFA Team of the Year a lang phak bokin FIFA Pro World 11 a sangni parukle sangni pasaria alang boka Sports Illustrated Team of the Decade sangni pakwa ti chua khan atel bok Italian Football Hall of Fame a po laklu ani towa Juventus Greatest 11 of all time a po laklu ni toin Juventus Greatest 11 of all time a sangni pasari khan aminga chuang wang boka Juventus Hall of Fame a po laklu ani to ani heng bak choi moina dang adon te po sei tur om nuala ma se soivek talo maila alang sarchina hian du tok te ang English Premier League a thaliam ta August tha a player le manager che tha te thlan anita a goalkeeper lam choi moina save of the month August tha chunga save nei thaber save bonber ani tel bokang chu choi moina chu Manchester City goalkeeper thar James Trafford hena lan ani Brighton in goal ni Kolkata Manchester City an he tum khan James Trafford hian save pui zetanaya Brighton defender Van Heke an 6-yard box atanga ape thazet Trafford hian full stretch tak mek mewin a beng chuak man ramani kha August thachunga English Premier League a save thabera thlan ani goal of the month goal thabera Dominic Szoboszlai free kick goal thazet le hlutak Arsenal laka Liverpool sikhat faya anchakna goal kha thlan ani thunga Dominic Szoboszlai free kick goal kha amoina le goal tha ani na pia lama a hlutna khan abuk atiri zual le ome Manager of the month choi moina manager che thabera Liverpool chakpui 5 vek tu Arne Slot thanania
Slotian Liverpool hi match thuma kai hruain achak pui veka tun season English Premier League ka 100% chak record nei om chhun an ni mek Bournemouth Newcastle le Arsenal te an hneya an hne te pawh hi an nem lem lo khop mai Arne Slot a hnuaiah hian tun season a English Premier League ka Liverpool hian goal riat khung toin goal khung tam ber team an ni mek August thachunga English Premier League player chathabera Jack Grealish than ani thunga Manchester City in chhortlaka an ngai ri lo lona intuition tura anti Everton ta na khelta hian match thum khelin tumni ati ma chak puya tum khat an tlom thunga heng match thum atang hian assist tumli lai Grealish hian nein a tho hlok leya a che thanna hi teamin a chhor hle nena an channa nar ber ni thinin player chathaber choimoina player of the month choimoina adong ta ani English player Jack Grealish hian tunkar nilai ni khan kum samthum apum ve chi a ani hi Everton player zinga kum sangni somhnia Dominic Calvert-Lewin Premier League player of the month choimoina adon nuwa he choimoina dong le thei ma saber ani Seattle versim shima Kevin De Bruyne an awanglai hun tha zongzong Manchester City tan hlanin English Premier League a khel thina ni kha season khata assist nei tamber record te playmaker award te po adong towa mase Kevin De Bruyne hian a careera English Premier League ka player of the month choimoina aladong mi alawa Jack Grealish hero in Everton ta thlakhat chau huna mangtiin he choimoina hi adong der ani UEFA Champions League te Europa League te UEFA Conference League te le UEFA Super Cup angte ram khat tual chungin elna nilo khomol pui huapin elna angchia hian final khelna tur stadium hi angai rengman ani ngai lova ram sang sanga an khel kwal thin ani chuwangin tun season Champions League final match po hi Hungary Budapest Puskás Arena a an khel dona kumsangni somni pasari Champions League final ero Spain Atletico Madrid an khel don ani ahma chuan sangni somni pasari final match khelna tur hi San Siro ania mase San Siro hi an tuai thar dona chuwang chuan Champions League final an thleng thei don talawa Atletico Madrid zok hi thleng turin UEFA hian ati chiang ta ani Atletico Madrid ina Champions League final an thlen nung ber chu kumsangni som pakwa khaniin final Liverpool in sini fain Tottenham an hne ani kha Champions League tele in elna dang khomol pui huap in elna final khelna tur stadium hi thunei tulam hian du than thei an nei atangin an thlang mai thina an kalphunga chuan UEFA General Secretary in an hnuaya Football Association sang tele kha dorin final match thlen deal thei ani thu a hriat tir thina chumi kaltlang chuan final match thleng duram Football Association te chuan deal na an thlen ta thin ani mase final hi stadium zongsongin an thleng thei vek kherlawa UEFA in dan an neya khelmua len zong le dressing room len zong te bithia aom veka chumi chu an tlin ngei tur ani floodlight te po eng level nge ani an fia thlapa a thato ka ngai chau an pom CCTV coverage po an uluk leya mu mal le changtlung takangai kongka vir thei pakhat te teya lu ngaina angchi engzat nge omti te media lam om mun te parking mun te le broadcasting lam ti tu te lir thei inbun na ba ka VIP donson na turte an ngai poimo hle boka hengba ka hian manrua an nei thato kem final thleng tur khwa chuan airport an nei em chu airport capacity chu eng ange hotel aom tha em room engzat nge om thei transport lam kai hnoya mun ma a thato kem ti te uluk takin an chian vek phota report an don pia lama an fin fia thlapa ti chuan thutluk na an siam hnan chau thin ani hengba ka hian mi puilen tamna an on deuh thin boka mi pui singruk sanga tal leng thei se ti hi an du thana nia season li liam ta a phei kha chuan mi pui sing sari aya tam len na stadium zel an thlang tun kum zabi kan man me ka hian mi pui singruk aya tlem len na stadium tum thum chau an la manga chu sangni pahni sangni pali le sangni somni pakhada te khan ania sangni somni pakhada phei kha chuan COVID-19 hrilenga wangin harsana lian tak an tok ani kha chu wangin sangni pali hnulama kha chuan mi pui tam zual theina lam hi an on lam ani ta zel ani Europa footballa thunei tu sangber UEFA hian an hnuaya in elna lian tak taka final khelna tura hian rohmana an siam te chu mi palam Champions League final hi tun season a hian kan soitak angin Hungary an khel dona sangni somni pasari final hi
Spain a Madrid khua a Atletico Madrid Stadium a an khel dawn tih kan soito bawk kha Michelam Champions League final hi tun season a hian Norway a Oslo a an khel dawna Europa League final hi tun season a hian Turkey a Istanbul a an khelanga Sangni somni pasaria final match Germany a Frankfurt a an khel dawn bawk ani Europa Conference League final hi tun season a Leipzig Stadium Red Bull Arena an khelanga Sangni somni pasaria hian final match Turkey a Istanbul a an khel vele dawn bawk ani Kumin ni puilain Liverpool in Crystal Palace captain Mage hi laklu antuma inremna an nei man vek bokani kha ma se hun tep ter lutuka Palace lamin an shal phal le lova transfer a hlotling theita lo kha ania khami phena khan Palace hian Mage hi thlak tu tur an du ang an la lut man talova chuwang chuan Palace manager Oliver Glasner hian Mage hi chan theia in ngai lovin ge hi achua chuan Palace ka chua san veang ti hialin club ho tulam akar ni in soi ani he thua hian Glasner hi ein soifia loklova ma se ni zan khan in soifia thar vele in club chua san du tur angzong in club ho tu te akar lo thu asoi Austrian manager tha hian tun hi he thil ka soitop na ni te se club chua san tur angin club ho tu te ka kar lova hetiang lam hoi hian ka tilo shim mi tu ma ka vo lova club chairman le keima inkara engbo ruak thaloma a omlo infiam na chungchanga indoor na Titi dunna pa ngai mai ania ani khan sum ain athang ta zoka Crystal Palace kalzel na tura thil thabik klingania club chairman hian fakaphu le kan Titi dunna top lama khan Oliver Mage hi shalta ila tun season hi thatakin kan mang theya ngem tin min zota hun engemoti chung chu kan ti hlei thei lawang Palestana thaturnia isia a Israel du ani chuan shalla Israel lawani poin kan kolchun zom mayang katia ti chuan kolchun zom turin thutluk na asiam ta ani ati Chelsea manager Enzo Maresca hian akai hroina hnuaya mun poimo changphak lo Chelsea player pani Raheem Sterling le Axel Disasi te tun season trantir atang khan ala mu mi lo thu asoi mo maya Italian manager hian Sterling le Disasi te hi mun poimo achantir lova amalam hun ro manna a tel lo an ni awangin chuang klai chanan changa Chelsea hian shal andua ma se an be se angin an shal thei mai bik lova tun thlangin Chelsea player an ni zui ta zel Raheem Sterling le Disasi te hian khelmol ran mangin gym po ashan dressing room po ashan vek an mangchun zom zel turania first team squad te mun ma hemia hian an trom tur ani lo tuna hian Chelsea player an nia ma se mani in an tlasang ria kan ruah manna po angai te in kan kalpui zele anni pani hian mun sana in bua saina an nei ba ka hun sana anin bua sai thina season tira tang khan kala mumia lo ati ani Raheem Sterling le Axel Disasi te hian Chelsea an lo an la ve zel thova Sterling phei hi chuan kar khata pau nuai thum sing ni sanga la ya hlowa Chelsea player lo tamber pol ani a lo tamawang hian ama be se tu club then khat chuan an zui thui ngam lo ni te po in soi ani anni pani hi Enzo Maresca kai hroina hnuaya hi chuan team tan anin lan to lovin arin om ta zela shal thei vele an shal mai arin omani heti lai hian Chelsea striker Liam Delap Liam endik ni toin a chol chen tur po ti chen anita a kumsom ni pani mi English striker hi Fulham nen anin machon tum khanin Liamin hamstring Liam aneya tuna adin huna tang chuan kum in December thla thleng hian a chol angai don ti tarlan ani Liam Delap hian kum in ni puilain pawn maktadoi samthumin Ipswich atangin Chelsea azoma ma se aklap thara ming cher tak tak tur chuan kum thar sangni somni paruk anga atul don ta ani bere kum ina in khel theya adam chiang manani poin a ming a cherviau man to kher lawang tu naya Chelsea in dan an bo chiat na tarlan ani kha video masa kan soifia towa kha an thu boy ne chungchang kha team manager Enzo Maresca hian a soi zui du lem lawa ke chuan khelmola kariru ka sorbinga chu ka thunun thei po ani abak chu ka kuta om ani love tin Chelsea thu boy chungchang hi a soi thui du lawa soi ve chiam tura po in ngai lovin a thu nei na pialam ani thu anem nget ani Chelsea vek hian player thar an nei le don ta a
kum somni pani mi French League One Club Strasbourg team captain Emmanuel Emega lalu turin inrem na an nei pui ma se transfer kongka khar ani to wangin na kum sang hi somni paruka Chelsea a hian ain pulu chawang Emega hian kum sari dai contract Chelsea a hian aziak don ani Chelsea le Strasbourg te hian nei tu in ang nein hei hian ankara transfer kalvel po ati ol sam leya anin chom ton chho zel don ni point alangani Dutch striker Emega hian Strasbourg tan match somruk palia khel towa goal somni paruk akhung to Manchester United in Belgian goalkeeper Lamens Lalut Marcela Turkish goalkeeper Annei Sa Bayandir hi rin role ani ri don ti Ruben Amorim asoi chiang ta a Portuguese manager Manchester United kai hruai tu hian Lamens hian kan goalkeeper ni reng thei turin theina ani thato ka ma se tong hran man na ram hrana ball hran man na ni bok ani awangin altai Bayandir hian adin mun ngai alwa chhun zom ri ang kan tun din mun kan thlir uluk luk chatin kan hmalam hun kan thlir atula achang chuan klapa hian du thlanna chi hran deuhte siam atul thin kan tun din hmuna po hian kan goalkeeper te hian chak jok ni anmamoa ton hriat po tam jok nei anmamo ani atia lona an chuatir tak Andre Onana chungchang po soilangin enga tinge lona kan chuatir ti chungchanga chuan a point thur chat a harsa a performance ani bera avan doi ve bokani atan po a harsa a kan tan po a harsa Onana a hian theina sang taka oma ma se he klapa pressure om hi kong enkima arit ve em boka achang chuan in thlak danglam atul thin ani Onana hi du sakna ka hlana he khovela I theina sang tak neile le turin I chevel thilte I thlak danglam atul ve thin ani ati ani Ruben Amorim hian goalkeeper anei zinga Bayandir hi aring ri phot don ni in alang ta zela Lamens tan hin rem chang ain her chwa masak man that le atulang ani lo chuan Bayandir number 1 ani ri na hi lualan harsa de umai thei Onana po a quality sang tak khovelina ama a amu thin anei that le theina turin lona chhuatir annia United a pressure nei te beng dai ngai na om to lawani bera chuwang chuan environment sana atharin hun tha an siam sak ani bere English centre back Manchester United tana khelmek Harry Maguire hian English footballer record danglam dewaneya Harry Maguire hi English football chanchina season khata tum ni relegate teama tel om chhun ani sangni sompali sompanga season khan season chahmalam Hull City tan khelin season chahnulam lonin Wigan tana khelle boka season topa Hull City le Wigan te hi unrelegate ve ani Hull City hi English Premier League atangin unrelegate a Wigan hi Championship atangin unrelegate sangni sompali sompanga season a thil thlengania Harry Maguire hian relegate team pahnih tan a khel he record hi chu chuan omlo zual takania ni rual tu an om theyangemo Arsenal chon player poimo pahnih Bukayo Saka le William Saliba te contract zia thar puyan tuma hemi chungchanga hian team manager Arteta po tong chuak vele ta in thil tha chu kan player te hian he hmuna omzel andu hiania he club chanchina hian telve du in kan hmaba kumkal zel tura po hian tel chunzom zel andu Andrea an aum zui zel dona khoyange amor kan bokang kan na muwang ti in asoyani Andrea Barta hi Arsenal Sporting Director ania ani hi transfer kai noi zui tak tu ber player te contract chungchanga po ro manna siama zui tu berania Arteta du te club tana thatura zui thin tu berani chuwangin Arteta po hian aring tok leya Andrea hian Saka le Saliba te hi minin contract azia tharpui ngei aring ngetlat ani Manchester City fullback kumsomni mi Rico Lewis chuan contract ziak tharin Manchester City a kumsani somthum thleng cham thei turin rin omna thu atiam thara Manchester City chul chuak tuna phe chuan senior team player poimo nia anram England tan ngei po inland phak ta hial hian a contract masa kumsani somni pariat thleng dai nein hei aya rei cham hi athlang ta ani Rico Lewis si midfield ta po a chhortlak viau zela kumsani somni pani August tha khan City tan senior team a debut match a khela tun thleng hian City tan match somkwa pasari lai a kheltling ve der to ani Rico Lewis hi lanau pang lema sela a khelna team an hlotlin ema wangin English Premier League no moi tum ni
FA Cup le Champions League pa ka FIFA Club World Cup no moi tum khat thewa choi der towa City a hian champion no moi tam jok choi in be sein cham zel athang ta ani Nottingham Forest defender poimo ola aina chu a hliam endik ani nuin thathum vel achol angai do ni in tarlan ania right back taimatak hian hamstring hliam anei ani aina hi Nottingham tan poimo in khel thathin lema sela ramtana a fe chuana ain hliam na ta ka wang hian Premier League squad a po anda talova English Premier League a ain lan theiri don lovani ma se classic transfer kongka an hon tur nakum sani somni paruk January thla aral nuwa atharin Premier League ka team squad tur thelu thatle turania chumi huna chuan Adam tha ani chuan Nottingham hian squad a anda theidon thawani transfer thuleng kan soikai mai nizan in khel result le zanina in khel turte pathiani zana in khel turte soikai ta ila nizan khan la liga Sevilla le Elche te gol ni veve kongin anin ne to ka Bundesliga Bayer Leverkusen in gol thum gol khatin Frankfurt an nea Leverkusen hian ten hak an ban nuwa liga an match ma sabera nena an changhal ani tun seasona an chak voi khatna ani bok League 1 a Marcelin an mikwa Lorient Silifain an sop bok ani zan in rini zana hian in elna sang khel chun zom turania heta hian English Premier League big page chuan tlai darnga atangin match an khel ran dona darnga a Arsenal in Nottingham Forest an mikwa lang zanin dar sari lechan ve hian Bournemouth in Brighton mikhwalin Crystal Palace in Sunderland an mikhwal dona Everton in Aston Villa mikhwalin Fulham in Leeds United an mikhwalanga Newcastle United in Wolverhampton an mikhwal don bok Darsoma West Ham United in Tottenham mikhwalin Darsom pahnih lechan vea Brentford in Chelsea an mikhwal don bok ani Spain a League Sangber La Liga a voin tlai dar nga le achan vea Getafe in Real Oviedo an mikhwalanga Darsari le minisomli panga Real Sociedad in Real Madrid mikhwalin Darsoma Athletic Club in Alaves an mikhwalanga Darsom pahnih lechan vea Atletico Madrid in Villarreal an mikhwal don bok Serie A daruk lechan vea Cagliari in Parma mikhwalin Darko lechan vea Juventus le Inter Milan anin machon dona Darsom pahnih le minisom panga a Fiorentina le Napoli anin machon don bok German League Sangber Bundesliga a Darsaria arwalin match nga an khelanga Heidenheim le Borussia Dortmund Union Berlin le Hoffenheim Mainz le Leipzig Freiburg le Stuttgart Wolfsburg le Köln te anin machonanga Darsoma Bayern Munich in Hamburg an mikhwal bokang League 1 a dari lechan vea Nisin Nantes mikhwalin Darsom pahnih le minisom thum panga a Auxerre in AS Monaco an mikhwal don bok ani Sunday zana in elna khel chunzom le tura omboga chuta chuan Premier League ka daruk lechan vea Burnley in Liverpool an mikhwalanga Darkwa Manchester City in Manchester United mikhwalin Manchester Derby kan hmudon ani La Liga a pathiani tlai dar nga le achan vea Celta Vigo in Girona mikhwalin Darsari le minisomli panga Levante le Real Betis anin machonanga Darsoma Osasuna le Rayo Vallecano in machonin Darsom pahnih lechan vea Barcelona le Valencia anin machon bokang Serie A pathiani tlai dar lia Roma le Torino in machonin daruk lechan vea Atalanta le Lecce Pisa le Udinese anin machonanga Darko le achan vea Sassuolo le Lazio in machonin Darsom pahnih le minisom panga a AC Milan in Bologna an mikhwal don ani Bundesliga pathiani zan Darsaria St. Pauli le Augsburg anin machonanga Darkwa Borussia Mönchengladbach le Werder Bremen anin machonang League 1 a pathiani zan daruk lechan vea Lille in Toulouse mikhwalin Daria le minisomli panga arwalin match lian khelanga Brest in Paris FC mikhwalin match in Angers an mikhwalanga Champion Lai PSG in Lens an mikhwal don boka Strasbourg le Le Havre te anin machon bokang Darsom pahnih le minisom panga a Rennes le Lyon te anin machon don bok ani BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thlak chunzom ta ila heta hian Telegraph in tar langin Everton chuan English player Manchester City atanga lona an ho Jack Grealish hi angeta lei an duwa kumsom thumi hi lona an ho na la rei lo ma sela Everton hin an tangkai pui hlea Premier League Player of the Month ceremony te po adong ta hialania Everton hian le ngei tumin thuk zogin ma an lak chunzom abe sei omani code offside in tar langin Crystal Palace midfielder Adam Wharton hi Liverpool le Manchester United ten laklu an tummeka Chelsea point England player thangduang hi laklu an tuma
January classic transfer kongka hon huna club lian tak tak ten Adam Horton hi laklu tumin thuk zoka an zui ngei arin omta ani Fabrizio Romano antar langin Chelsea chuan Ghanaian forward kumsomni pangami Mohamed Kudus hi Tottenham azom ma khan laklu an lo tuma ma se khatilaya Kudus a khelna West Ham nen khan an inrem theilo awangin Chelsea hen an lalu thei telova Kudus po hian Tottenham azom zuita ani Italian chanchin buten tar langin Nottingham Forest in Juventus atanga lona an ho Brazilian midfielder Douglas Luiz kumsomni pasari mi hi angeta lei theida nan neya angeta an leidon ani chuan Paul Mactadue somni pakhat point parugin an lei theyang tiin Nottingham le Juventus te hian thu an thlungtela ma se heta anin lei theina tur hian thudel kil an neya chu an thudel kila chuan Douglas Luiz siam Premier League season kalmeka hian match som panga a minute somli panga a khel tling thlapani chuan angetin an lei theyang ti ania hetiang zat hi Douglas Luiz sian atlin talawani chuan Nottingham hian lei nge theina thuthlung an nei hi an mang theidon lawani team talkin tar langin Liverpool le Manchester United te chuan Ajax atangin kumsom pasari mi player thang duang tak Jordi Mokio laklu an tumeka Belgium rol thar thang duang hi defender ang le midfielder ang point chhor thei ania talen anei thaleya English club lian hen anin chu zui zel do ni in alangta ani German chanchin bulian building tar langin Borussia Dortmund chuan Argentine defender Aaron Anselmino kumsomni mi Chelsea atanga lona an ho hi angeta lei andu mai theya Dortmund hian ache thachun zom zelani chuan angeta lei tumin ma an ladon ani Spanish chanchin buten tar langin Chelsea Everton le Brighton te chuan Barcelona atangin kumsom pariat mi Spanish midfielder Marc Bernal laklu antuma tuni puilai po khan laklu tumin an lo dor mana ma se an lalu thei talova transfer kongka hon le huna andor zui ngei arin om Spanish chanchin bute vekin tar langin Chelsea in kumsomni mi Juventus rol thar thang duang Turkish forward Kenan Yildiz laklu andu hleya Paul Mactadue somriat paruk lai the chua anin huam Ole khatichin khatun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se